Dukomeje kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudutega yombi aho muri mu bice bitandukanye turabasuhuje tubifuriza umugoroba mwiza tubifuriza amahoro n'imigisha ya Nyagasani mu mirimo mukora itandukanye ya buri munsi. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri itariki 10 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024. Ni umugoroba tubazaniye amakuru menshi ni umugoroba tugiye kwibanda ku mirwano ikomeye cyane, imirwano karabutaka teritwari ya Rucuru. Urusaku rw'imbunda rwongeye gukura abatari bakeya mu mazu yabo, abaturage bahunze, umukobwa yarashwe arapfa. Imirwano yamaze kurushaho gukomera, imirwano yamaze kurushaho guhindura isura. Turaza kugaruka ku kibazo gikomeje kuba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwamaze kwikura mu muryango wa CCAC, ni umuryango u Rwanda rwari rusanzwe rurimo. Amakuru agaragaza ko rwamaze kuvamo bitewe n'amakimbirane yashyizwe ahagaragara rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku ijambo rikomeye cyane ryatangajwe na Minisitiri w'itumanaho akaba umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Patrick Muyaya. Ese niki yatangaje kuri guverinoma y'u Rwanda? Mufitiye amakuru kandi ari buze kugaruka ku ngabo z'u Burundi mana y'isi n'ijuru zamaze kugera mu bice bitandukanye mu nkengero za Uvira. Urusaku rw'imbunda, amasasu umunota ku wundi araza guturika. Ingabo za Kongo FARDC zamaze kuryamira amajanja. Amakuru yose ndaje ndayakutangariza, gusa reka mbanze tuze inshuti zacu zikomeje kutwereka ko zidukurikiye. Nagusuhuje wowe ni Nyiransabimana utubwira ko udukurikiye. Habimana Jackson uherereye Uganda, Mugabo James Tuyishimire Fisi iradukunda, nawe nkagusaba kujya munsi ya video ukatubwiraho uherereye, ubundi amakuru yose tukayabagezaho 5 kuri 5. Urugamba rwongeye kuba urugamba, imirwano ikaze, imirwano karabutaka yamaze kwimura abaturage. Ni muri teritwari ya Rucuru, ni muri teritwari ya Warikare. Ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba maramaza kuri uyu wa kabiri itariki 10 muri teritwari ya Rucuru. Urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye mu mirima ya Nyamirima, aho abaturage bamaze kuva mu byabo, aho imirwano hagati ya FARDC M23 yatangiye mu gitondo saa 1:06, ubwo amasasu, ubwo imbunda zumvikanaga muri iyi misozi. Abaturage bagera kuri 300 bavuye mu byabo nk'uko amakuru aturuka muri aka gace abitangaza. 1/2 cy'abaturage bari batuye aha bose bamaze guhunga, bamaze guhungira ku musozi wa Gatogoto. Uyu musozi bamaze kuhungiraho bitewe nuko iki kibazo cy'umutekano cyari kimaze iminsi kirimo kumvikana ahangaha, dore ko FARDC irashaka kwigarurira uyu musozi wa Nyamirima. Abarwanyi ba M23 bamaze gufata uyu musozi nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi isakiranya impande zombi. Muri teritwari ya Rucuru naho bimeze nabi. Muri teritwari ya Warikare amazu menshi y'abasivile yatwitswe, bituma abaturage bahura n'ikibazo gikomeye cyane. Amakuru agaragaza ko kuri uyu wa kabiri nk'uko ituze ryari rimaze iminsi riri mu mirino midugudu, by'umwihariko imidugudu ikikije ikibuga cy'indege cya Pinga, bigaragara ko guhera ku itariki 18 Gicurasi kugeza kuri iyi tariki ya 10 Kamena amazu arenga 600 yaratwitse, byibuza abantu 75 barapfuye, abandi 42 barakomereka. Iyi mirwano yibasiye imidugudu igera kuri 26, cyane cyane imidugudu iherereye muri grupama ya Bukombo, grupama ya Tongo ndetse na Bambo. Iyi mirwano kandi ya FARDC n'inyeshyamba za M23 irimo iraba mu gihe tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahuye na Perezida Paul Kagame imbona nkubone iduha muri Katari. Abakuru b'ibihugu bombi baganiriye ku kintu cyakorwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Hategurwa ibiganiro byagombaga guhuza leta y'Kinshasa na leta y'izinyeshyamba, gusa ibi biganiro byamaze kugaragaza ko bitazigera bitanga umusaruro
wo kubona ukuntu iki kibazo cyakemuka, kuko imirwano ikomeje kurushaho kubica bigacika, intambara ikomeje kurushaho guhindura isura. Abasesenguzi mu bya politike bakomeje kugaragaza ko nihatagira igikorwa iyi ntambara ahubwo igiye gutangira amaguru mashya, bitewe nuko uko bwije nuko bukeye ibihugu bitandukanye birimo kohereza abasirikare ahangaha. Igihugu cy'u Burundi, Perezida Ndayishimiye Evariste yasaze yasizoye abasirikare, akomeje kubamena uko bwije nuko bukeye. Umujyi wa Uvira uri mu birometero 26 werekeza Bujumbura harimo koherezwa abasirikare umunsi ku munsi, harimo gushyirwa ingabo uko bwije nuko bukeye. Nyamara nubwo abasirikare barimo kuhazanwa, inyeshyamba za M23 zamaze kuwugota, zirashaka kuwufata nk'uko zafashe umujyi wa Bukavu, nk'uko zafashe umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abasesenguzi mu bya politike, abakurikirana hafi ibibera ahangaha, bakomeje kugaragaza ko M23 FARDC intambara igiye gutangira bundi bushyashya, bitewe nuko intumwa za M23 zariduha muri Katari zirangajwe imbere na perezida mu bya politike Bertrand Bisimwa, bamaze kugaruzwa, kuko ngo hagaragaraga ko iki kibazo kitazakemuka biciye mu nzira y'ibiganiro, nk'uko byari bimaze iminsi bigirwamo uruhare na Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kibazo cy'umutekano muke kiri mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje gutuma u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo birebana y'ingwe. Magingo ayangaya u Rwanda rwamaze kugiza icyo rutangaza ku gisubizo cyo kuba rwaramaze kuva mu muryango wa CCAC, nk'uko bimaze iminsi bigaragara. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko gusubira muri uyu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati bitazigera bishoboka, bitewe n'amategeko atajya yubahirizwa. Umukuru wa diaspora y'u Rwanda yabitangaje nyuma y'uko mu mpera z'iki cyumweru gishize u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kwivana muri uyu muryango, rushinjwa kugirwa igikoresho na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo u Rwanda rwafashe nyuma yo kwangirwa kuyobora uyu muryango, kandi arirwo rwari rutahiwe gufata izo nshingano, nk'uko byatangajwe n'abayobozi bitabiriye inama, dore ko ku ruhande rw'u Rwanda yari yitabiriwe na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente. Ni inama yabereye muri Guinea Equatorial, aho Minisitiri Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cy'Igihe yavuze ko bigoye kuba u Rwanda rwasubira muri uyu muryango, kuko byagaragaye ko uyu muryango ibirimo biraberamo bifite aho bihuriye n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka. Yagize ati kugira ngo umuryango nk'uyu utubahiriza amategeko y'u Rwanda ruzawusubiramo byagorana. Ikindi nuko CCAC burya na mbere yuko iki kibazo kiza wari umuryango ugeze aharindimuka, cyane cyane kubera ko hari imishinga myinshi y'iterambere y'ibikorwa remezo utigeze ushyirwa mu bikorwa. Yakomeje agira ati hagomeje kugaragara ibihugu bikomeje gushaka kuyobora ibindi byitwaje uyu muryango, nyamara ibingibi ntago dushobora kubikora, nyamara ibingibi ntago dushobora kubyubahiriza. Twebwe dushaka ko umuryango ugendera ku mahame, umuryango ugendera ku mategeko. Nyamara ibi biraba mu gihe uwitwa Jean Pierre Bemba arimo arashinja Kabila na Katumbi ko bamaze gufatanya n'abarwanyi ba M23, abagaragaza nk'abagambanyi b'igihugu. Kuri uyu wa kabiri ku itariki 9 Kamena 2025, mu kiganiro Jean Pierre Bemba wabaye Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo yatangaje kuri Top Congo FM. Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba Minisitiri w'Ubwikorezi n'itumanaho, yatangaje icyo asobanura ko ari umugambi wo gukuraho ubutegetsi wateguwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila bafatanyije na Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'icyahoze ari Katanga, ndetse na bamwe mu bagize inama nkuru muri Kongo Seseko, nk'uko amakuru yamaze kumenyekana. Nk'uko uyu wahoze ari Minisitiri w'Ingabo n'abahoze mu gisirikare babitangaza, ibimenyetso byose bifatika
ibimenyetso byose bifatika ntibishidikanywaho. Yagize ati nshobora kuba nakinjira muri uyu mugambi, nshobora kuba namenya byinshi kuri uyu mugambi, ariko icyo ngaragaza nuko kuba Joseph Kabila, Moise Katumbi bari muri Kivu y'Amajyaruguru harimo gutegurirwa byinshi bigomba kugira ingaruka ku butegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Icyo ugomba kumenya nuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kugaragaza ko Joseph Kabila, Moise Katumbi ari abagambanyi bafite aho bahuriye n'ihuriro ry'imitwe iharanira kwishyira ukwizana kw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko M23 irangajwe imbere na General Sultani Makenga. Amakuru akomeje kugaragaza ko M23 uko bwije uko bukeye ikomeje kurushaho kubona imbaraga, ikomeje kurushaho gufata ibice bitandukanye binacukurwamo amabuye y'agaciro. Ibi bikagaragazwa nk'aho izi nyeshyamba za M23 leta ya Kinshasa yagashatse inzira nyakuri igomba gukemura iki kibazo hatifashishijwe inzira y'amasasu, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara umunsi ku munsi. Nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire tubifurize mugubwe neza. Wowe cyo ngusaba udukurikiye bwa mbere, igire munsi ya video gusa ukande ijambo like, share ndetse na comment, amakuru yacu yakurikire 5 kuri 5.